Bwana Yesu asifiwe. Nimekuletea neno la Mungu asubuhi ya leo. Hili neno linazungumzia na linasema kwa habari ya mtu ambaye ni mzinifu. Nitasoma Biblia kitabu kile cha Ayubu sura ile ya 24 mstari wa 15. Nayo inasema, tena jicho lake mzinifu hungojea wakati wa giza, akisema hapana jicho litakalo niona, naye huficha uso wake. Mtu mzinifu, wazinifu, hakuna ambaye anafanyaga uzinifu mahali pa macho ya watu wengi, bali hufanya uzinifu mahali pa kujificha. Na ndipo Ayubu anasema kwamba hungoja wakati wa giza, ndipo hujificha mbele ya watu, akizani ya kuwa hakuna ambaye anamuona. Na wakati unafikiria kuwa hakuna ambaye anakuona ukiwa unatenda uzinifu, lakini yupo ambaye anakuona, anaitwa Mungu. Mungu anaona kila mwanadamu kile anafanya, hata kama mwanadamu umemficha, hata kama umejificha kwa wanadamu, lakini Mungu yeye anaona kila lile ambalo unalitenda. Katika kitabu kile cha Misali sura ile ya 20 mstari ule wa 27, Biblia inasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Mungu ya Bwana, hupeleleza yote yaliyomo ndani. Pumzi yako inatosha Mungu kukuona kila mahali umejificha, kila mahali unatenda uovu, iwe unazini, iwe unaiba, iwe unafanya nini. Mungu anakuona kupitia pumzi yako, na anapeleleza yote yaliyomo ndani yako. Mawazo mabaya yaliyoko ndani yako anayapeleleza. Tamaa mbaya zilizo ndani yako anazipeleleza kupitia taa yako. Dhambi zote za siri zilizo ndani yako, ndani ya moyo wako, Mungu anazipeleleza kupitia pumzi yako na anaziona. Hivyo ni kitu gani unatakiwa kukifanya? Kitu ambacho unatakiwa kukifanya ni kumwamini Yesu Kristo ambaye alitumwa na Mungu, alitolewa kama sadaka na Mungu. Biblia inasema katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16 kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa ili uwe na uzima wa milele, ya kupasa umwamini Yesu Kristo. Ndiye ambaye anaweza kukuondoa katika uovu wa uzinifu, anaweza kukuondoa katika dhambi za aina yoyote. Peke yake Yesu, hakuna mwingine ambaye anaweza. Peke yake Yesu ndiye anayeweza. Ndugu yangu, ambacho unapaswa kujua na kufahamu ni kwamba Mungu anakupenda sana. Mungu anakupenda sana, lakini upendo wa Mungu huishia pale ambapo roho yako inaacha mwili katika dunia hii, katika ulimwengu huu, na ule mwili hufukiwa katika udongo, katika mavumbi. Ndipo upendo wa Mungu unakoma kwako. Na ninachopenda nikuambie ni kwamba ebu mwamini Yesu Kristo kabla upendo wa Mungu haujaisha kwako, wakati roho yako na mwili wako vimeachana. Mwamini Yesu Kristo kabla hujaachana na mwili wako, ili utakapoenda, roho itakapoenda huko ilikotoka, ikaishi maisha ya raha, ikingoja maisha ya uzima wa milele. Amen. Mungu akubariki sana. Mkiri Yesu, mwamini Yesu, atatengeneza mapito yako na njia zako, nawe utakuwa salama.